Цаанаа бичлэг үзэх хүчээ мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн бичлэгээ алс олон Солонгос улсаас хүргэж байна. За тэгээд сүүлийн үед маш их хүмүүс эрэлттэй байгаа. Тэгээд нэлээд хошуурч байна. Тэгээд яг мэсгүүгээр мэс засал хийсэн юм шиг хүний арсыг тийм эрүүл гоё залуу болгож байгаа бүтээгдэхүүнийг хэн бүтээсэн болоо гэж юу нь бол нэлээд эрэл хаагуул хийсэн. Тэгээд яг энэ хүний бичлэгүүдийг ч нэлээд үзсэн, лайвуудыг ч нэлээд үзсэн. Тэгээд яг өөртөө ингээд нүүр тулж уулзах гэж зорж ирсэн байна. За зогсооч юм. За одоо та бүхэндээ энэхүү брэнд бүтээгдэхүүнийг бүтээсэн Хуанжиныг захирлыг танилцуулж байна. За тэгээд амьдралынхаа сүүлийн 20 орчим жилийг судалгаа шинжилгээ хийж хүний арсыг яаж эрүүлэр залуу гоё сайхан харагдуулах уу гэдгийг эрэл хайгуул хийсээр энэхүү брэндээ бүтээсэн байгаа. Тэгээд сайн байна уу та? Сайн байна уу? 자, 쌈배처럼 20년 정도 연구하고 그리고 사람들 얼굴을 어떻게 하면 이뻐질 건지 어떻게 관리해야 하는지 연구하고 와서 이제 이 스킨독스 제품을 나왔다고 들었습니다. 그래서 제가 그 먼 나라에서 여기까지 대표님 만나러 왔습니다. 와, 영광입니다. 미국에서까지 저를 만나러 와주시다니. 미국에서 저를 만나러 오신 분은 미국에 있는 한국 교포가 한 사람 있었고 그 외 사람으로는 처음이에요. Ингэж аз холоос те намайг зориод ингэж ирж байгаа маш их баяртай байна. Тэгээд солонгос хүн те солонгос хүн Америкт амьдардаг солонгос хүн намайг зориод ирсэн тохиолдол бас байсан. Тэгээд гадаад хүмүүсээс те Америкаас ингэж намайг зориод ирсэн хүн та анхных нь байна. Тэгээд баярлалаа. За баярлалаа. Хүлээж авсанд баярлалаа. 저를 이렇게 시간 내줘서 너무 감사합니다. 네. За тэгээд яагаад гос анхны салбар руу орох болсон бэ гэж танаас асуумаар байна. Ер нь бол би ингээ асуултуудаа бэлдээд ирсэн байгаа. 제가 이렇게 정리해서 왔습니다. 어떻게 이렇게 이 화장품 시장에 들어오게 됐습니까? 화장품이 정말 말하는 것처럼 효과가 있으면 평범한 엄마들이 경제적 자립을 위해서 영업을 하는 너무 좋은 도구가 될 수 있을 거라고 생각하게 되었습니다. 그리고 그런 제품이 지구에는 없는 걸 알고 그런 제품을 만들어 봐야 하겠다고 이제 생각하게 됐죠. За яагаад гэвэл тэг гэртээ сууж байгаа ээжүүд тэгээ хэрвээ яг ингээд мэс засал хийсэн юм шиг ийм бүтээгдэхүүн байдаг бол тэг хүмүүс ингэж хөгшөрөхгүй тэг яг хэвээрэл байх байсан баг. Тэгээд энэ дэлхий дээр ийм бүтээгдэхүүн байдаггүй учраас би энэ бүтээгдэхүүнийг ингээд үйлдвэрлэх юм бол тэр гэртээ сууж байгаа ээжүүдийн бас нэгэн тэг мөнгө олох боломж, дээрээс нь бас хөөрхөн болох боломж болох юм болов гэж бодоод би энийг эрэл хайгуул хийсээр байгаа бүтээхээр болсон юм аа. Энэ дэлхий дээр байгаа ингээ бусад гоо сайхны брэндүүдийн талаар та ямар бодолтой байдаг вэ? 이 세상에 있는 그 모든 제품들, 화장품들 다 어떤 건지 어떻게 생각하고 계십니까? 화장품에 대해서 우리가 갖고 있는 지식 혹은 상식은 이제 화장하는 물건, 메이크업, 이쁘게 피부 위를 이쁘게 가꾸는 것을 목적으로 만들어진 제품에 대한 정보고 내용입니다. 스킨독스는 피부 자체를 피부 속을 관리하거나 개선하는 것을 목적으로 하고 있고 기존에 있는 화장품들은 피부 위에 뭔가를 덧칠하거나 피부 위를 이쁘게 가꾸는 것이라면
스킨독스는 피부 속을, 피부 자체를 관리하거나 이쁘게 가꾸는 것이라고 구별해서 말할 수 있습니다. За тэгвэл одоо бүх л төрлийн одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн нь энд одоо дэлхий дээр байдаг энэ зах зээлд гарч байгаа бүтээгдэхүүн болохоор маш хурдан зарагдах. За дээрэс нь одоо яг арсны дээр байдаг. За бэкопын зориулттай те нүүр будах зориултаад арсны дээр байдаг. Тэгэхээр одоо манай бүтээгдэхүүн болохоор арсны доор байдаг. Тэ доошоогоо ордог бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл ер нь зүгээр юм байна. Тэгээд ордог бүтээгдэхүүн болон дээрэс нь одоо арьсаа зөв арчлах аргыг одоо зааж өгөх зөв юм байна гэж бодож одоо эхэлсэн. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр байдаг бүх л бүтээгдэхүүн нь одоо арсны дээр байдаг тэгээ мейкап тэ нүрээ будах зориултын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг гэдгийг би өөрөө олж мэдсэн. Ингээд нөгөө таны бичлэг болон лайвуудыг ингээд зөндөө үзчихсэн. Гэхдээ уулзтлаа. Тэгээд ингээд нэг надад нэг бодлоос ерөөсөн ямар нэг байдлаар ингээд мис засал хийлгсэн байгаа хаа гэж бодчихсэн. Тэгээд анх уулзахдаа ч яг үнийг хэлэхэд ингээд хаана мисний сорив байна, чихний урталтаа эсвэл арталтаа татуулсан байна уу гэдээсэн. Тэгээд тань шиг яг ийм ингээд гоё ярьстай болохын тулд тийм ийм гүлгэр гялгаар ярьстай болохын тулд хэр хугацаанд ингэж бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх вэ? Одоо хэр хугацаа шаардах бол? 솔직히 제가 얘기해도 되는지 모르겠지만 제가 계속 그 대표님 그 라이브나 영상들 계속 봤습니다. 여기까지. 근데 제가 생각하기에는 수술하는 자국이 어딘가 귀 앞인가 귀 뒤인가 아마 있을 거라고 생각하고 그래서 와서 계속 봤어요. 그래서 근데 이제 대표님처럼 이렇게 얼굴을 만들려면 어느 정도 시간이 걸릴지 얼마나 제품이 들어가야 되는지요? 저는 57살입니다. 제 경험에 의하면 이제 남자보다 여자가 훨씬 더 이뻐지는 것 같습니다. 혹시 여러분들이 30대나 40대라면 여배우처럼 이뻐질 겁니다. 우리의 얼굴은 만들어질 수 있습니다. 화장품을 바르고 화장품이 하는 역할이 어디까지가 있다면 그 이외의 것들도 있습니다. 스킨독스는 우리의 얼굴을 어떻게 만들어 가는지, 관리해 가는지, 어떻게 이쁘게 가꾸어 가는지에 대한 방향을 설명하고 있습니다. 어떻게 하면 몸매를 이쁘게 하는지 우리가 알고 있는 것처럼 우리 얼굴도 어떻게 하면 이쁘게 하는지 더 젊게 하는지 당연히 알아야 되는 거 아닌가요? 우리는 문명이 발달한 지구인이니까요. За тэгэхээр би болохоор 58 настай. За мэдээж эмэгтэй хүнээс эрэгтэй хүн бол гоё болох нь маш хурдан байдаг. За тэгэхээр тэгээ арьсаа манай бүтээгдэхүүнийг одоо 30 настай 40 настай хүмүүс хэрэглэх юм бол үнэхээр одоо яг тэгээ жүжигчин шиг те одоо оддууд шиг тийм гоё болох боломжтой байдаг. За тэгэхээр одоо настай хүн бол мэдээж хугацаа жоохон орно. Гэхдээ өдөр тутамдаа те өглөө орой байнга зөв арьсаа арчилах юм бол одоо ийм гоё болох боломжтой. Дээрээс нь энэ дэлхий дээр байгаа тэгээ бүхий л хүмүүс ингэж хөөрхөн болох боломжтой. Гэхдээ өдөр тутмын тэгээ өглөө орооны арьс арчилгаа дээрээс нь хэрэглэх арга их мэдчлэн дээрээс нь одоо энэ нүрийг бол тэ ямар ч болгох боломжтой гэсэн. Мис засал хийсэн юм шиг ийм гоё одоо болгох гоо сайхныхаа бүтээгдэхүүнээр боломжтой учраас би ийм гоё болсон байгаа. За баярлалаа. Тэгээд гидсэн одоо хүний эрүүл гоо сайхан байх, тэгээд мөн сэтгэл зүй доктортой байх, тий амар амгалан байх. Яг үндэс тэгээ мөн одоо сүүлийн үед хүмүүс хоёр дахь тарих гэж үздэг болсон. Тэгээд миний хувьд бол сүүлийн ингээд 5 жил орчим 10 орчим брендийн нэлээд томоохон брэндүүдийн пробиотикийг ингээд ашигтай бактерийг ууж ингээд судалсан. Гэхдээ яг ингээд миний хайж исэн бүтээгдэхүүн бол үндэ байгаагүй.
Тэгээд хэсэг хугацаанд савсралсан байжгаад Skin Medium-тай таараад тэгээ үнэхээр биширсэн. Тэгээ миний хамгийн их одоо манай багийн хамгийн их одоо хэрэгэлдэг хүмүүсийг хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүн. Тэгээд энэ гайхалтай бүтээгдэхүүнийг одоо ингээд бүтээсэнд баярлалаа. Тэгээд анх энэ бүтээгдэхүүнийг та яг гоо сайхныхаа бүтээгдэхүүнтэй үнэхээр ингээд хослуулж бүтээсэн үү? Эсвэл зүгээр яг пробиотик гэдэг утгаар нь бүтээсэн үү гэхэд яагаад энэ бүтээгдэхүүнийг ер нь бүтээсэн бэ? 제가 요즘에 요즘 아니고 몇 년 동안 몇 가지 되게 스킨 메디움처럼 그런 제품을 많이 연구하고 하다가 이렇게 스킨 메디움처럼 그런 제품이 만나지 못했어요. 그래서 중단하고 있다가 스킨 메디움 만나서 너무 좋았어요. 근데 요즘에는 사람들이 여기 속을 두 번째 뇌라고 또 얘기하고 굉장히 중요한 거라고 그리고 모든 성격이나 마음이나 뭐 여러 가지 여기 속이 이제 좋아야 된다고 그러는 것도 많이 들었고 그래서 찾고 있던 제품을 찾아서 우리 팀들도 제일 많이 쓰던 제품이에요. 근데 화장품을 만들고 있으면서 이 제품을 어떻게 이렇게 만들려고 생각하셨습니까? 스킨 메디움은 제가 개발한 게 아닙니다. 한국에서 가장 유명한 가장 효과가 있는 장 제품을 찾은 것인데요. 이유는 뭐냐면 피부가 장과 깊은 관계가 있기 때문에 피부가 개선되려면 장이 원활해야 합니다. Энэ 스킨 메디움 бүтээгдэхүүнийг яг бий бол бүтээсэн бишээ. За нэг мундаг хамгийн одоо мундаг доктор маань бүтээсэн. Гэхдээ яагаад гэвэл гоо сайхны бүтээгдэхүүнтэй хамт хэрэглэх хамгийн сайн бүтээгдэхүүн хэрэгтэй байсан учраас яагаад 스킨 메디움이 되게 좋게 느껴지셨죠? 발효 음식을 우리 조상들은 사용해 왔고 몽골은 우유를 발효하고 이제 한국은 된장이나 고추장 그리고 야채를 발효해 왔는데 한국을 대표하는 발효의 종주를 베이스로 하고 있는 것이고 한국에서 가장 효과가 검증된 제품입니다. За тэгэхээр эртээр үедээ бид нар ийм одоо эсгэж хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүнүүд байдаг тийм Монгол бол тэ сүгэ тэ эсгэж тэ тараг болгож уудаг. За Солонгост байгаа бол тэ ногоогоо дардаг тэ эсвэл одоо нөгөө вандууг тэ одоо бүр эсгэж тэ хийдэг иддэг ийм бүтээгдэхүүн байсан. Тийм учраас хамгийн гол одоо дотор эрхтнийг эрүүл байдлах юм маань болохоор хамгийн сайн бүтээгдэхүүн хэрэгтэй учраас энэ бүтээгдэхүүнийг бий болж авсан. 스킨 메디움의 특별한 효과는 이제 한국 민족이 조상대대로 내려왔던 발효 그 종균을 사용한 컷이기 때문에 특별한 효과가 있다고 생각합니다. 스킨 메디움 нь болохоор яг эрүүл байгалийн дээрээс нь яг нөгөө эртээр үеэсээ эсгэж хэрэгжилж идэж ууж ирсэн тийм эрүүл бүтээгдэхүүн байгаа учраас илүү сайн үр дүнтэй байгаа хаа гэж бодож байна. Баярлалаа. Тэгээд Skin Dogs-ыг одоо сонгох хамгийн том шалтгаан миний хувьд бол Skin Medium байсан. Ийм гайхалтай бүтээгдэхүүн бүтээсэнд өөрийнхөө зүгээс болоод тэгээд ингээд хэрэглэгч нарынхаа зүгээс өмнөөс нь ингээд танд талархлаа илэрхийлмээр байна. 저도 여기 스킨 메디움 때문에 여기 스킨 덕스 제품을 쓰기 결심했습니다. 너무 좋았어. 그리고 우리 팀들, 우리 회원들도 많이 쓰고 있으니까 그 회원들 앞에서 또 감사한 말씀 드리겠습니다. 맛있다. 맛있다. Тэгээд би одоо 5 жил сүүлийн 5 жил Солонгосын LG Amore Group-ийн юмнуудыг зарсан. Тэгээд сүүлийн 10 сар Skin Dogs-тай найзлаад ингээд маш гоё хэрэглэгч нартай болж байгаа. Хүмүүсийн ярьсыг бас чадлаараа гоё ойлгож байгаа. Тэгээ өөрөө бас гоё болж байгаа. Тэгээд одоо та шинэ хүмүүс ингээд бидний хоёрын бичлэгийг үзэж байгаа бол яагаад Skin Dogs-ыг сонгох шалтгааныг хэлж өгөөч.
저는 요즘 10년 동안 LG나 아모레나 여러 가지 한국 제품을 판매하고 왔습니다, 많이. 근데 요즘 이제 10개월 동안 스킨덕스하고 친구해서 스킨덕스 제품으로 여러 사람을 이제 성형하는 것처럼 이뻐지게 하고 또 저도 이뻐지고 있습니다. 근데 이제 신규 회원들이 많이 보고 있을 텐데 신규 회원들에게 왜 스킨덕스 제품을 써야 되는 이유가 뭔지 마지막으로 알려주시기 바랍니다. 10대나 20대는 이뻐지거나 혹은 나이 먹어가는 것에 대해서 걱정을 하지 않습니다. 충분히 이쁘기 때문이죠. За залуу те 20-тэй насан туршаагүй ч юм уу те залуу хүмүүс бол тэгж хөшрөх талаар юуж бодохгүй байгаа. Тэгээ асуудлыг бол нэг асуудал гэж бодохгүй байгаа. 그런데 저처럼 57살이 되면 곧 한 달 뒤에는 58살이 됐네요. 나이를 먹게 되면 늙어가는 거에 대해서 안 이뻐지는 거에 대해서 걱정을 하게 됩니다. За тэгээд настай болоод жоохон нас яваад ирэхээр те хөгшөрж ийн одоо хөгшрөхтэй санаа зовоод эхэлдэг. 이렇게 얼굴에 노화 혹은 얼굴에 있는 여러 가지 문제를 고민하는 사람들에게 우리 얼굴을 어떻게 개선시킬 것인가, 관리할 것인가에 대해서 처음부터 끝까지 거의 총체적인 해결을 제안하고 있습니다. 스킨독스가. За тэгэхээр яг одоо яг ингээд тэ нас явж байгаа хөшөрлөлтөд одоо айдас болж байгаа тийм хүмүүст одоо анханаас нь эхлээд арьсаа зөв арчлах аргыг анханаас нь эхлээд одоо дуустал нь бүгдийг нь зааж өгч байгаа. 이것은 크게 5가지로 За 되어 тэр нь болохоор 있는데 5 арга байгаа. 세안, За угаалт, 필링, гуужилт, 데일리 필링, 매일 тэгээд 필링하는 өдөр 거죠. болгон гуужилт хийх хэрэгтэй. 근육 운동, За тэгээд булчингийн дасгал, массаж, 그리고 화장품을 바르는 방법을 바꾸는 것, 도구. за тэгээд одоо бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхдээ урд нь массажлж хэрэглэдэг байсан бол зүгээр одоо түрхэд орхидог аргаар өөрчлөх хэрэгтэй. 그리고 워터 메이크업. За 5 дугаарх нь болохоор за усан мейкап гэж ярьдаг те нүрээ усаар дүүргэж, чигээр дүүргэж өгдөг. тонероор одоо чигээр дүүргэж өгдөг. 6번째 추가로 물을 많이 마시는 것. За 6 нэмэлт нь болохоор ус их уух хэрэгтэй. 이것을 통해서 우리는 더 젊어지고 더 이뻐질 수 있습니다. 이러한 고민을 갖고 있는 사람들에게 스킨독스가 지난 20여 년 동안 현장에서 터득한 지혜와 경험을 여러분들이 듣게 되신다면 여러분들의 삶에도 많은 도움이 되리라 생각합니다. За тэгэхээр ингээд 20 жилийн те судалгаа шинжилгээгээр ингээд хүмүүс яг янз бүрийн арьсан дээр ингээд үзэж байхад те одоо энэ хөгшрөлтийг ингэж гоё эрүүлэр нь ингэж залуу болгодог асуудлуудыг шийдэж өгдөг ийм бүтээгдэхүүнийг одоо хэрэглэх юм бол та бүхэнд ч гэсэн маш одоо хэрэгтэй байх гоё байх. Тэгээд одоо өсвөр насны хүүхдүүдийн нүүрэн дээгүүр маш их юм гардаг. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд тэр бүр ингээ эрс нэмэгдэж байгаа. Тэгээд ээжүүдийг ингээ анзаараад байхад дурын бүтээгдэхүүнээ эсвэл ингээ маш их ингээ гормонтой ч юм уу ингээ янз бүрийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглүүлдэг. Та тэр хүмүүст ямар зөвлөгөө өгөх вэ? 요즘 아이들이 여드름이 많이 나오고 있는데 그거를 이제 엄마들이 마음대로 아무나 제품 사주고 아니면 과학 제품 많이 들어있는 제품도 많이 사주고 있는 것 같아요. 그 애들한테는 어떤 치료 방법을 가르쳐 주겠습니까? 여드름은 내가 가임기라는 신호를 말합니다. За тэр одоо өсвөр насны багтахшил нь бол яг одоо тэ шилжилтийн насны мэдээ дохоо гэсэн. 이 신호는 아크네스라는 미생물 때문에 시작됩니다. За акнес гэдэг одоо бичил биет маань сэргэж ирж байгаа гэсэн. 모공 속에 있는 아크네스를 어떻게 관리할 것이냐를 이해해야 합니다. Тэгэхээр арсны гүн дотор байгаа тэр акнес гэдэг бичил биетийг яаж арчлах вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 유분이 많이 들어있거나 За тослог ихтэй 혹은 케미칼 유지의 화장품은 오히려 이 아크네스를 더 번성시킵니다.
За тэгээд дээрэс нь химийн одоо бүтээгдэхүүнүүд нь бүр эсэргээрээ энэ акнесийг бүр их сэрэж өгдөг учраас батга их гардаг. 아크네스의 먹이인 피지를 잘 관리하는 세안을 이해하는 것만으로 여드름의 상당 부분은 관리되어질 수 있습니다. За тэгээд акнес маань акнесийг одоо тослог их хийдэггүйгээр тэр тослогын тэнцвэрийг тэнцвэржүүлээд өгчих юм бол одоо зүгээр болох боломжтой. Тэр нь болохоор манай одоо угаалт байгаа тий савн сүм хүчлийн ашигтай бактеритэй савнгаар угаах юм бол 제 팔이 엄청 깁니다. 여기 보셨죠? 오른쪽, 여기 왼쪽 이렇게 긴데요. 오른쪽 끝과 왼쪽 끝이 연결돼 있습니다. 하나로. за миний хоёр гар ингээ хоёр тишээ хагтлах юм бол мэдээж хол байгаа шүү дээ тий хол байгаа ирнэ яг л миний бие байхгүй нэг 이 말을 다시 해보면 피부에 있는 미생물이 장의 미생물 하나로 연결되어 있습니다. За тэгэхээр арсанд байгаа одоо юу хэлэх гэж байгааг бол арсанд байгаа тэр бичил биетүүд маань миний одоо ходоодон дотор те дотор бас байгаа гэсэн. миний нэг бие учраас. 나는 하나의 세포이지만 나는 하나의 세포가 모여서 80쪽의 세포가 나를 이루고 있고 나는 하나입니다. Би нэг байгаа боловч 80 сая одоо эсүүдээс бүрдсэн би нэг одоо хүн. 따라서 장의 미생물을 잘 다뤄야만 화농성 여드름을 극복해 갈 수 있습니다. Тэгэхээр өсвөр насны батгыг бол тэгээ ходоодны одоо ходоодондоо бас тэгээ гез дотордоо бас анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл гез дотрын ашигтай бактери эрүүл гез дотор маань эрүүл байж ээж одоо энэ бактери энэ одоо батгаас салах боломжтой гэсэн. 사춘기나 20대는 장의 상태가 건강하다면 하루에 3끼 식사를 하기 때문에 3번 배변을 보는 것이 정상입니다. За тэгээд хэрвээ одоо том бас насан турсан хүн бол за өдөрт 3 хоол идэж байгаа бол 3 өндрөх ёстой. За тэр хүн бол эрүүл гэсэн. 하루에 한 번 화장실을 가는 것은 잘못된 것이고. За өдөрт нэг удаа 3 идсэн мөртлөө нэг удаа 0 явж байгаа бол тэр хүний одоо дотор асуудалтай байна гэсэн. 스킨 메디움은 하루에 3번 화장실을 갈 수 있도록 도와줍니다. За 스킨 메디움 нь болохоор өдөрт 3 идсэн бол 3 одоо 0 руу явах тусалж өгдөг бүтээгдэхүүн байгаа. За одоо би skin dogs-ыг дуусгая. сүүлийн асуулт. Одоо би skin dogs-ийн бүтээгдэхүүнийг 50% хямд аваад тэгээд дээрэс нь ахаад би 20% урамшуул авдаг. Тэгээд одоо ийм гоё одоо өгөөмөр гişүүдээ ботсон маркетингийг та яаж одоо бодож гаргасан бэ? Маш олон network бизнес хийжсэн ийм маркетингтай ерөөсө таарч байгаагүй. 마지막 질문입니다. 제가 스킨덕스 제품을 50%로 사고 또 20%이나 보너스 더 받고 있어요. 근데 이렇게 회원들 생각해서 이렇게 이런 마케팅을 어떻게 만들게 됐어요? 그리고 저는 여러 가지 네트워크 마케팅 해봤지만 이렇게 수당 많이 주는 데는 많이 없었어요. 이렇게 수당을 많이 주고 있으니까 열심히 해봅시다, 여러분. 화장품, 기능성 화장품을 주부들을 통해서 유통하는 것에 관심을 갖게 되어서 그동안 20년 동안 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 많은 경험이 있었기 때문에 어떻게 하는 게 최선인지 어떻게 하는 게 좋은지에 대한 생각을 갖게 되었습니다. За тэгээд одоо гэртээ сууж байгаа ээжүүдийн хувьд те гоо сайхны бүтээгдэхүүнээр дамжуулаад те тусдаа бас те нэмэлт орлоготой болгохын талаар бодоод яг энэ маягаар те гой болонгоо дээрэс нь одоо зөв бүтээгдэхүүнийг их хэмжээгээр сайн хэрэглэхийн тулд те илүү их бонус өгвөл зүгээр ахаа гэж бодож энэ одоо маркетинг үүсгэсэн. За баярлалаа. Цаг гарган одоо үнэтэй зөвлөгөө өгч ярилцсанд. 시간도 없지만 이렇게 많은 시간을 내줘서 너무 감사합니다. 자, 바이스테야. 자, 바이스테. За баяртай.